riperile alangisweni leswaku maxelo yana namuntlha hi khomele yini ku ta khanonsero timpfula loko hi langutise kona kwala Limpopo la nga ta khanonsero kona kwala ka 30 wa ti% kona Polokwane maxelo ta khanonsero ku ve ehansi ka siku ra mindzuku ku ya fika kona kwala Mbombela la nga ta khanonsero maxelo lama nga ta ku ri na mpfula kambe ta khanonsero moya wo titimela loko hi langutise kona kwala xifundzeninkulu xa kona kwala Northern Cape la nga ta kha ya mahlweni ka siku ra mindzuku kambe kona mpfula ta kha ya mahlweni loko hi langutise kona kwala Limpopo xikan'we kona kwala Giyani ka Maphata ku ta khanonsero mpfula leyi nga ta va kha ya mahlweni Mahikeng na kona kwala Pitori Joni maxelo ta khanonsero ku ve ya ri ehansi ka siku ra mindzuku kambe moya ta kha ya mahlweni eka siku ra mindzuku loko hi langutise kona kwala Northern Cape kona xifundzeninkulu xa le Gauteng maxelo ta khanonsero ku saseka ta khanonsero ku ve ya ri ehansi swinene ngopfu loko hi langutise kona kwala Carletonville xikan'we kona kwala Joni Pitori na yona Bronkhorstspruit maxelo ta khanonsero ku yi titimela swinene Springs ta kha yi titimela kona kwala ka 16 xikan'we kona kwala Vereeniging kona xifundzeninkulu xa le Limpopo maxelo ta khanonsero ku ve ya ri ehansi na kona ta khanonsero maxelo le hansi loko hi langutisa Thabazimbi Lephalale xikan'we kona kwala Polokwane maxelo ta khanonsero ku ve ehansi swinene xikan'we kona kwala Tzaneen ku ta kha ku titimela kona kwala ka 18 wa ti-degree kambe xifundzeninkulu kona kwala Giyani ku ta khanonsero maxelo le hansi swinene ngopfu kona kwala ka 20 wa ti-degree la nga ta kha ku nghenelela moya wo titimela wu nga ta va wu ri kona eka siku ra mindzuku kona xifundzeninkulu xa le Mpumalanga ku hisa ku ri na maxelo ya titimela swinene loko hi langutisa kona kwala Standerton xikan'we kona kwala Secunda eMalahleni xikan'we kona kwala Middelburg kambe Lydenburg na yona maxelo ta khanonsero ku va ehansi xikan'we kona kwala Skukuza maxelo ta khanonsero ku kufumela nyana kona kwala ka 22 wa ti-degree kambe Mbombela ta khanonsero ku va ehansi kona kwala ka 19 wa ti-degree KwaZulu-Natal maxelo ta khanonsero ku va yi ri hansi swinene Kokstad yi ta khanonsero ku titimela xikan'we kona kwala Ladysmith Vryheid xikan'we kona kwala Richards Bay leyi nga ta khanonsero kwala ka 20 wa ti-degree kambe xifundzeninkulu xa le Eastern Cape maxelo ta khanonsero ku va ehansi na kona Willow xikan'we kona kwala Gqeberha Graaff-Reinet maxelo ta khanonsero ku va ehansi swinene ngopfu xikan'we kona kwala Mthatha xikan'we kona kwala va East London la nga ta khanonsero kona kwala ka 20 wa ti-degree maxelo ta khanonsero ku titimela kambe na kona loko hi langutisa kona kwala Western Cape la nga ta khanonsero maxelo yo titimela swinene loko hi langutisa kona kwala va Cape Agulhas Hermanus ta khanonsero maxelo le hansi kona kwala ka 19 wa ti-degree kona Beaufort West maxelo ta khanonsero ku kufumela nyana kona kwala ka 21 kambe ku langutisa maxelo yo saseka loko hi langutisa kona kwala Vredendal xikan'we kona kwala Ken William Cape Town ta khanonsero maxelo le hansi ngopfu eka siku ra mundzuku kona kwala ka 22 wa ti-degree kambe xifundzeninkulu xa Northern Cape ta khanonsero maxelo le hansi loko hi langutisa kona kwala Springbok Upington Sutherland ta khanonsero maxelo yo titimela swinene Mossel Bay na yona ta khanonsero maxelo yo titimela xikan'we kona kwala DR kwala ka 17 wa ti-degree kambe Free State ta khanonsero ku titimela swinene ngopfu loko hi langutisa kona kwala va Bloemfontein xikan'we kona kwala va Welkom ku ya fika na kona kwala Frankfurt la nga ta khanonsero kona kwala ka 16 wa ti-degree Northwest maxelo ta khanonsero ku va ehansi swinene na kona Bloemhof xikan'we kona kwala va Mahikeng maxelo ta khanonsero ku va ehansi Rustenburg xikan'we kona kwala Klerksdorp hi swona swi mi khomele swona eka maxelo riperile